Ahee, speculations ti tele ngopfu hi timhaka ta career ya Benny ku u winisa loyi kumbe njhani u ta wa kumbe njhani, and I always say ku Benny na hi nga no yimi kwihi emuzikweni wa Xitsonga swo dependa ka album ya ya December, you know. And album ya December ku ya ba kumbe a yi bi swi nge dependi ka leswi a nga ta swi tisa, swa dependa ka leswi nga ta humesiwa hi competition. Minkarhi yo tala ka music wa Xitsonga ku music wo karhi wu ba ku fika kwihi swi ya ka nkarhi wolowo ku va ku ri na tinsimu tihi ti phikizanaka na yona. So swi tiva kahle ku Joe Shirimani hi December, last time Joe Shirimani a humesa swi chuhisa hi December hi loko a humesa e Pengula Dovani or something like that. Ever since then a hlupheka mukhalabye. So loko Joe Shirimani o va consistent hi ku humesa ti-album to ka ti nga ri na matimba hi December ya Benny, swi vonile last year Joe released more than 10 songs. Benny a humesa tinsimu tinharhu to overpower tinsimu letiya hinkwato. That's how weak Joe Shirimani is hi December. So ku Benny wa kumbe wa hanya kumbe njhani swi ta dependa hi album ya Joe, ma vona. But anyways, xin'wana lexi nga n'wi pushaka i timhaka ta gimmick ya yena yi kumi back or u ti kumini Benny. Lexi xi endla vanhu va rhandza ngopfu Benny in most cases, vanhu vo tala sorry ku tirhisa xilungu xa dadaradara xa ti-most cases, i ku Benny a va n'wi rhandzela gimmick ya yena ya vu savage, ma vona. Mara ku fike nkarhi laha Benny se a nga yimanyana na vu savage bya yena, swi na die hard letiya ti tsakisiwa hi vu savage a ti swi tiva ku Benny loko wo endla leswiwani u ta yima na swona, se ti sungula ku tlherisela ndhawu ku yisa loyiwani. Because December Revolution album ya Savage na le ya Mavuthu ku ri album ya Savage hi to leti ti nga endla hi rotation lero se vanhu va sungula ku vabya hi mhisa luya. So hi ku solo ku tlheleleni ka u ri la ku riketela December leyiwani, chances are it's gonna make a very powerful comeback. A ni veri loko u wa u pfuka u tiye ngopfu ku tlula lava nga tshama ku awa, so within this period ya ku xanisiwa hi ndhambi mhisa leyi ta ve na vutlhari byin'wana byo tala ngopfu. So there's that high chances ku Benny will make a very powerful comeback this December. U nga rivali ku subscribe ni. Hayi.